आं माखासे लिडारफोरखौ थोंजोङै रायनो सानदों। प्रथमते मैं কৈছো जोंनि एरियाखौ जोंनि पार्टखौहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव लांनायनि बागै सावरायनो नागिरदों। रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम साधारन रायजोर হৈ পেলাই মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছো, ভুল হৈ যাব পাৰে, ক্ষমা কৰি দিব। गिबियावनो सासे रायजोनि जानानै आङो आंनि चेनेलनि थ्रुयै माखासे मेसेज फोसावनो सानदों। दिनै जोंखौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव लाना थांनायनि जाहोनाव माबाफोर जुदि भिडिअनि गेजेराव गोरोन्थि जाबाय बायोब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय। स' दाना भिडिअखौ जागायजेननोसै। ধমধমা পাৰ্টৰ ৰাইজ সকলক এটা মেছেজ মোৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে সঁচাকৈ জনাওক কিমান সন্তুষ্ট তামোলপুৰত আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আঁতৰাই পেলাই আমাক যে তামোলপুৰ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ লৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ আমি কেনেকৈ কষ্ট সমস্যা সন্মুখীন হ'ব লাগিব। চ' এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ফালৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি তামোল ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা সলনি কৰিলে আমাৰ ওপৰত কিমান কি যে মানে অসুবিধা আহিব, সেইটোৰ বিষয়ে মানে মই অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো যদি চাইছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে এইটো ভিডিঅ' য'ত যাব লাগে তাতে যাই পায়। সন্মানীয় আমাৰ BTCLA স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতে জানি বুজি ডেলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফট যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতে ভালদৰে গম পায় বা ৰাইজেও গম পাই পেলাই আমি কিছুমান মেমৰেণ্ডামো দিয়া হৈছিলে ফাইনেল ড্ৰাফট অহাৰ আগে। তাৰ পিছত আমাৰ মেমৰেণ্ডামবিলাক ৰাইজৰ যোনটো অনুৰোধবিলাক তেখেতে DC ডাঙৰীয়া থ্ৰুৱেদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰত আমি জমা দিছিল। চ' এইটো লৈ তেখেতে অলপমান মানে কনচিডাৰ হ'ব বুলি কোৱা নিচিনা আমাৰ মনত এটা চিন্তা চৰ্চা আছিল। আৰু অলপ আনন্দিতও হৈছিলোঁ আমি যে আমি বাক্সাতে থাকি যাম, যিহেতু আমাৰ আজি বাক্সা সাব ডিভিজন বা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰত বা কোৰ্টত আহিব লাগিলে আমাৰ খুব বৰ বেছি টাইম লাগে 10-15 মিনিট যদি গাড়ী দি বা বাইকেদি আহোঁ। চ' এইটোত এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া আমি 70-80 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত যাব লাগিব আৰুতো যাব লাগিবই। তাৰপিছত কিছুমান ডকুমেণ্টছ পাতি আমি এতিয়া নাম সলনি কৰিব লাগিব, মাটিৰ কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি তামোলপুৰ দৌৰিব লাগিব। তামোলপুৰত হ'লে ঠিকে আছিল, তথা এতিয়াতো শুনামতে এতিয়া যোনটো সাব ডিভিজন কোৰ্ট সেইটো এতিয়া ৰঙিয়ালৈ লৈ গৈছে। চ' আৰু চাওক ইয়াতে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আমি জানাবিলাকে কৰি ল'লাক, কিছুমান এনেকৈ মানুহ আছে, ব্যক্তি আছে যে এনেকৈ অচিনাকি জাগাত যাই পেলাই এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা বা বহুত টান পায়, আৰু নিশ্চয় এইটো টান হয়ও। চ' নেতাবিলাক এইবিলাক সৰু সুৰা সমস্যা সাধাৰণ ৰাইজৰ বুজি নাপায়। তেখেতসকলৰ ইচ্ছামতে মানে যি ইচ্ছা তাকে কৰে, ৰাইজৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ এইবিলাক যে কাম কৰিছে এইটো একদমবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি নিন্দা কৰিছোঁ এইটো ডিচিশ্যনটো লৈ পেলাই। আমাক যে তামোলপুৰত লৈ গৈছে এইটো একদমবাৰে আমি ৰাইজে আদৰি ল'বলৈ বহুত টান পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ আমি দিব লাগিব। যদি ৰাইজে বিচৰা নাই তেনেহ'লে ৰাইজৰ বিপৰীত তেখেতসকলে কাম কৰিছে, যিহেতু আমি ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ দিব লাগিব। আহি থকা যোনটো বিধানসভা লোকসভা ইলেকশ্যন আৰু আহি থকা যোনটো MP ইলেকশ্যন আৰু BTC ইলেকশ্যন। চ' ইয়াত মই বিশেষকৈ বাকীবিলাকক ক'ব যোৱা নাই। আমাৰ জাগাৰ স্পিকাৰ BTCLA MCLA BTCLA স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ সমষ্টিত কোনো এটা সৰু সুৰা উন্নয়নৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। চবচে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ল আমাৰ দলংখান, যোনটো দিৰিং দলঙত লাগি আছে, ভঙা দলং। উত্তৰ বাগানপাৰা সমষ্টিৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ কথা কৈ আছোঁ মই, য'ত নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ কলেজত যাবৰ কাৰণে সি এটাই মাত্ৰ দলং, যোনটো আজি 4টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। সেইটো দলংটো মেইন বিষয় লৈ পেলাই উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা তেখেতে ভোট আদায় কৰিছিল, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে উত্তৰ অঞ্চলত কেতিয়াবাই আমি তেখেতক দেখা পাওঁ আহি থকা, কিন্তু আহিলেও কাক লগ ধৰে কি কৈ যায় কোনেও গম নাপায়। অকল কেইজনমান নেতাক লগ ধৰি তেখেতে গুচি যায়। ৰাইজৰ লগত কোনো পৰামৰ্শ নকৰে, কোনো আলোচনা নকৰে। চ' তেখেতৰ নিচিনা এটা লিডাৰ আমাক নালাগে।
সো ইটো আমি আহি থকা সময়ত তেখেতক উত্তৰ দিম কিন্তু এটা বৰ্তমান আমাৰ বাগানপাৰা অঞ্চল বুলি ক'লে এটা কলেজ নাই যেটো এতিয়া কিছুমান অলৰেডি বাক্সাত থাকি গ'ল আমি যেটো তামুলপুৰ হৈ গৈছো সো আমাৰ বাগানপাৰা সমষ্টি বুলি ক'লে এটাও চৰকাৰী কলেজ নাই ইটো বিৰাট লজ্জাজনক আৰু তেখেতে এতিয়া নদী হিপাৰে আমাক থৈ দিছে তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এটা এটো মোৰ সন্দেহ হৈছে যে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি থকা সময়বোৰত কিমান যে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইটো এতিয়া আহি থকা সময়হে ক'ব সো আশা কৰিছো যে তেখেতসকলে নিশ্চয় সোনকালে ৰাইজৰ যি কষ্ট ইয়াৰ সমাধান কৰি দিব লাগে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে ইমান সোনকালে মডেল কলেজ যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কিম দিছিল প্ৰত্যেক ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেক সমষ্টিত ইটো আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত এটা গঠন কৰি দিব লাগে তেতিয়া আমি তেখেতক অলপ হলেও কিছু কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম নহলে আমাক অন্যথা আমাক তেখেত নিচিনা লিডাৰ আমাক আৰু নালাগে সো ৰাইজ ইটো মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব তো ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ যোনটো বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক MLA BhupenBoro ডাঙৰীয়া তেখেতে ৰাইজৰ অনুৰোধ মৰ্মে কামটো কৰিব লাগিছিল তেখেতক মানে ৰাইজে আমাৰ ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰাইছিল সো ইটোৰ কাৰণে অলপ তেখেতে আমাৰ প্ৰতি মানে অলপ মৰমেৰে আমাৰ যি অনুৰোধ আমাক যে তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টলৈ নিব নালাগে হিটো অনুৰোধটো তেখেতে অলপমান চাব লাগিছিল আৰু হাই কমাণ্ডক ইটো কথা জনাব লাগিছিল আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিছিল যে আমি যাতে আমাৰ বাগানপাৰা ধমধমা পাৰ্টৰ যোনটো উত্তৰ অঞ্চলৰ যিখিনি কেইটামান যি BCDC আছে হিটো আমাক এৰি ফেলাই থৈ গিলে অলপ ভাল আছিল সো BhupenBoro ডাঙৰীয়াও মানে হিটো লৈ মানে একো মন্তব্য দিয়াটো আমি দেখা নাপালো সো ইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক ক'ব লাগিব BhupenBoro বিথাঙাবো जोंनि माखासे पार्ट VCDC धमधमानि आन्दाराव फैनाय माखासे पार्टफोरखौ नायसुनांगौमोन जेहेतु बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामहरदों सो बिथाङा जोंनि फारसे फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनासै जोंनि जे सुबिदा दङ बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा फंनैसोबाबो बुंब्ला रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगौमोन जेहेतु बिथांखौ देरहासार खालामहरदों भट थुनानैहाय दोलोनि खोथाखौ बुङाखै आं दिनै मानोना इयाव दोलोनि खोथा फैया जे समस्या जों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों दा समाव सो बेवहाय जोङो कुनु पार्टिखौ लानानै खोथाखौ बुङाखै डाइरेक्टली माने जोंनि जे प्रब्लेम्स আমাৰ যি প্ৰব্লেমছ হৈ আছে এতিয়া সো হিটো বিষয়টো লৈহে মই কৈছো ইয়াতে কোনো পাৰ্টি বা কোনো কিবা সংগঠন ইবিলাকত মেনশন কৰি মই কথাটো কোৱা নাই মই কৈছো কি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই আমাৰ যেটো উত্তৰ অঞ্চল ধমধমা পাৰ্টৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ VCDC দুটামান এৰি থৈ গলে আমি অতি আনন্দিত হল হয় जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन যেনে सुबुनखाता पार्ट मोस्ट इम्पर्टेन्टली सुबुनखाता पार्टটো এৰি থৈ যাব লাগিছিল আৰু জানে তেখেতসকলে যে सुबुनखाता অঞ্চলৰ পৰা প্ৰথম মানে যিমান আন্দোলনকাৰী আছে বহুত নেতা সকলো আছে ইয়াতে সিনিয়ৰ সিটিজেন বিলাক আছে তেখেতসকলৰ অনুৰোধটো মানে অলপো নুশুনিলে ইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে বান্দৰ সমস্যাটো লৈ ফেলাই আমি ইয়াতে এটা অলৰেডি বান্দৰ কিছু আধা সংখ্যটো খাवसे बाहागोआनो तारमाने ओरै बाक्सायाव थालांसिगोन ओमफ्राय जोङो ओरैजाय जोङो तामुलपुराव हाबसिगोन सो बियो जोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन मोनसे समावहाय जों माबा मोनसे स्किम्स बा फान्डफोर बिनो गोनां जायोबा जों सोरनाव बिगोन जोङो दा दैमारि बिथांनाव बिगोन ना बले जोङो दा BhupenBoro बिथांनाव बिगोन सो सोर नायगोन जोंखौ ना जोंखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ नायफिनगोन ना जोंखौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ नायफिनगोन जोङो गेजेरावनो तारमाने दिप मोनसे आइलेन्ड बायदियाव गाब्रनानै दङ दा सो बेफोर माखासे जेंना दङ आरो बेनि अनगाबो गोबां जेंना दङ जोंनि गेजेराव दा एन्ड अलरेडि दा डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन कोडखौबो जुदि रङियाव लांदोंबा बेबो मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जोंथ' साब डिभिजन कोड হয় डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन कोड हिटो যদি ৰঙিয়ালৈ লৈ গৈছে তো আকৌ ইটো এটা সমস্যা আৰু বান্দৰ সমস্যা আমাৰ বান্দৰ সমস্যাই প্ৰথম সমস্যা ইটো নহলে আমাৰ খেতি বাৰে নচলে আৰু হিটো লৈও বহুত সমস্যা হ'ব আমি কোনফালে আমি এতিয়া কিছু স্কিমছ বিলাক যদি খুজিব লাগে আমি কাক খুজিম BhupenBoro লৈ তাত যাম বৰমা সমষ্টিলৈ না বলে তামুলপুৰ সমষ্টিত গৈ কিনি दैमारि ডাঙৰীয়ালৈ আমি ইটো অনুৰোধ কৰিম
না তামুলপুর ডিস্ট্রিক্টে চাব না ইফালে বাক্সা ডিস্ট্রিক্টে চাব এটা মাজতে পৰি থাকিলোঁ আমি সো এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ দুটা যোনটো পাৰ্ট PCDC পাৰ্ট জপ্পা আৰু সুগুনখাটাটো এৰি থৈ গ'লে বহুত আনন্দিত হ'ল হয় আমাৰ ৰাইজসকলে সো চিন্তা কৰিব আপোনালোকে আৰু চিন্তা কৰি পেলাই নিশ্চয় কিটা ভাল ফলাফল শুনিবলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ सो बेनोसै रायजो राजाफोर बेसेबां बुंबावनो दा नोंथांमोननि आखायावसै गासिबो नोंथांमोना जा सानदों जिबायदि लुबैदों सो बेबायदिनो जाबाय खायफानि थाखाय जाबाय मोजां खायफानि थाखाय मोजां जायाखै जोंनि थाखायथ' एसेबो मोजां जायाखै आं दहाय सिगाङावनो बुंबोखाबाय जिख्लाबसेबो मोजां जायाखै बियो सो थाबैनो बेनि सायाव आरो बिजिरफिननांगौ मोजाङैनो बिजिरनांगौ बेयो माबोरै गनायथावना नंथारा मानो होनना बुङोब्ला जोङो 10-15 किल'मिटार डिस्टेन्सआव थाखानानै जोंनि कर्टनिफ्राय बा जोंनि साब डिभिजन अफिसनिफ्राय बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनिफ्राय सो बेफोर माखासे जोंनि सुबिदामोन बेफोरनिफ्राय जोंखौ बन्चित खालामनानै दोनै बेसेबांबा गोजान 60-70 किल'मिटार जानगाराव दोनखारहैनाय बायदिसो मोनदों तारमाने बेयो मोनसे बिराद नेग्लिजेन्स जादों जोंनि फारसे सो जेरै पाखामारा पार्टखौ गालांदों जोंबो पाखामाराजों नांजाबनायानो जोंनिखौ सुगुनखाटा आरो जप्पा BCDC मोननै एरियाखौ गालांनायब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन बाखि बागानपारा धुमधमानिया बिसोरो ओरै हाबब्लाबो बिथांमोननि थाखाय सहज जायो ओंखायनो कातिराम बर' मानगोनां BTCLA बिथाङा गावहा खाथियाव थानायलाय गावा ओरै हाबनायलाय एख' आपत्ति खालामासै नाथाय जोंनि साहा ओनसोल फारसे बिथाङा एख' सिन्ता खालामासै स' बेनो आरो दुखुनांथाव बाथ्राया आं माखासे लिडारफोरखौ थोंजोङै रायनो सानदों मानोना रायाबो उफाय गैला फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोंहा मानगोनां BTCLA नि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा मिथिखा हसिखानो बेबायदि खामानिखौ मावदों बिथाङा दा थांनाय डेलिमिटेसन जेब्ला ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंनि ओनसोलावहाय खननै नुजाफैदोंमोन नुजासेयावबो बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ सानैसो दैदेनगिरिनि सिगाङावल' फोरमायलांनानै रायजो राजानि सिगाङाव बे खोथाखौ फोरमायाखै आं नाय आरो बिराद गोनांथार बियो सोरबाया गोजोननाय मोनदों जानो हागौ नाथाय जोङो बेयाव एसेबो जिख्लाबसेबो गोजोननाय गैया जोंहा माखौ लानानै जों गोजोननो माखौ लानानै जोङो मिनिनो दिनै मानगोनां MLA तामुलपुरनि जलेन दैमारि बाइ इलेक्सनाव देरहालांनानै दिनै जोबोद गोग्गानाय दिन्थिदों गावखौनो नाथाय नोंथाङा समखौ नेनानै था अब्ला जोंबो फिननायखौ होगोन नोंथाङा जोंखौ 10 किल'मिटार जानगार जोंनि साब डिभिजन बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ गारनानै जोंखौ तामुलपुर बायदियाव 60-70 किल'मिटार गोजानाव लाना थांदों आरो बिनिफ्राय दा बावैसो जालांनाय तामुलपुरनि साब डिभिजन कर्टखौहाय नोंथांमोना रङिया बायदियाव लाना थांबाय जों बेवहाय मोनहैनो थाखाय बबे लामाजों हान्थिनानै थांनांगौ बबे समाव जों मोनहैगोन बेवहाय आरो बेल' नङा गोबां जेंना दंबावो जोंनि डकुमेन्ट्सफोरावहाय जे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जानानै दङ बेखौ दा सोलाय सोल' खालामनो एफिडेभिट खालामनो जोङो रङियायाव थांनानै गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव हाबखावहैनानै जों बोरै मावनो खामानिखौ बेनि प्रब्लेमफोरखौ नोंथाङा बुजिदोंना बुजियाखै दैमा दङ जोंनि ओनसोलावहाय मोननैथिंहाय मिथिखागौ जानांगौ फाग्ला दैमा आरो ओरै फारसेथिं दिरिं दैमानि दालां मोनसे बायनानै दङ बेखौनो नोंथांमोना रिपेयारिं खालामनो दासिमबो बोसोर खनथाम नांबाय आरो फाग्ला दैमायाव दालां बानायगोना बियो मब्ला समाव जागोन बेखौथ' बुंनोनो नांला आसरित रायजो राजाफोरनि परामर्श लायालासे रायजो राजाफोरजों रायलायालासे मिथिहोआलासे नोंसोरो सिखावै बेबायदि खामानिखौ मावदों बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोबोद अन्याय जादों नोंथांमोना बेखौ सल्भ खालामनांगौ दाबो सल्भ खालामना थारनांगौ जोङो बेखौ गनायनो हायाखै दासिमबो आरो जोंनाव गोजोननाय गैया नोंथांमोना रंजा बेसेबां हायो रंजा जिमानथा हाथाय दङ दिन्थिनानै रंजाजोब नाथाय जों दिनै रंजानो लुबैयाखै 10 किल'मिटारल' गोजानाव दङ जोंनि साब डिभिजन अफिसा बेखौहाय नोंथांमोना दा जोंखौ 60-70 किल'मिटार गोजानाव लाना थांदों बे बबेनि न्याय जाखो बियो बबेनि रंजाथावना बाथ्रा जाखो बियो आसरित बाइ इलेक्सनाव देरहालांनानै नोंथाङा एसेबां माने मेलेम गैयि बायदि खामानि मावदों आरो जोंनि BTCLA नि स्पिकार मानगोनां कातिराम बर' नोंथाङाथ' अलरेडि खनथाम जेनखानायलै खुनुरुखुमसो देरहालांदों एबारबो नेक्स्ट टाइमाव रेडि जानानै था नोंथाङा दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारनाय लामायानो दासिमबो मोजां जायाखै जोंनि एरियासिम फैब्ला लामाया माबायदि मोनसेबो कलेज मोजां गैया नोंनि समस्थियावहाय जि एसे दंमोन बे ओरै दा बाक्सायाव थालांबाय 5-6 किल'मिटार गोजानाव बे कलेज माखासेया थालांजोब्बाय बहा फरायगोन नोंनि समस्थिनि फरायसा फरायसुलिफोरा बहा फरायगोन बुं
बबे ट्रान्सपर्टजोंहाय जोङो तामुलपुर मोनहैगोन बुं बानगारां BTCLA कातिराम बर' बबे लामाजों जोङो तामुलपुराव मोनहैगोन हेलिकप्टारनि जगार दंना गैया नोंथांनाव हेलिकप्टार एर'प्लेन कलेज फरायनो स्कुल फरायनो नोंथांनि समस्थियावथ' एख' गैखाया मा दङ नोंथांनि समस्थियाव सासे स्पिकार जालायनानै दिनैसिम जिख्लाबसेबो खामानि लाबोनो हायाखै नोंथाङा जोबोद लाजिथावना बाथ्रा बियो सासे स्पिकार जालायनानै दासिमहालागै मोनसेबो खामानि रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हायाखै मावफुंना होनो हायाखै आरो नोंथांमोना सिरि सिरियै दिनै दमदमा पार्कखौहाय तामुलपुराव लानानै थांबाय थां नोंसोरो जोंखौथ' खमसे खम कनसिडार खालामनानै जोंखौ गालां जोंनि एरियाखौ नायनानै जोंनि डिस्टेन्सखौ नायनानै जोबथारनाय बर्डारनि जाना दं दा जोङो आवगायबो बाक्सानि जोबथारनाय बर्डारमोन दाबो तामुलपुरनिबाबो जों जोबथारनाय बर्डार दङ जोंखौ सोर नायसुफैगोन बै MLA बिथाङा जोंनिसिम सौफैगोन नामा दिनैसिम मोखां महर नुयै मानसिफोरखौ जोंनि MLA जोंखौ बेयाव MLA हिसाबै बानायनानै दोनदों नोंथाङानो माथो फैनो सम गैयालै जोंनिसिम आरोबाव जोंखौ तामुलपुराव लाना थांदों अयनाय जादों बेयो जोबोद अयनाय जादों रायजो राजाफोर फिननाय हो बेनि सायाव फिननाय हो कमेन्ट्स खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर बियो मोजां जादोंना गाज्रि जादों जोंखौ बेबायदि सिरियै एथ' रिकुवेस्ट खालामसेयावबो धरना होसेयावबो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामसेयावबो जोंखौ कनसिडार खालामगोन होनना बुंसेयावबो दिनै तामुलपुराव सिरियै आरो फिन लाना थांफिनमारबाय बे जोबोद अयनाय जादों गनायथावना नङा बियो जों गनाया बेनि उत्तरखौ होथारगोन आरो थाबैनो होगोन मानगोनां जलेन दैमारि बिथां MLA आरो BTCLAनि स्पिकार कातिराम बर' नोंथांमोना थियारि जानानै था मोजां जायाखै बियो जोबोद गाज्रि जादों आरो जोबोद दुखुनांथाव जादों स' बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै जोबोद खस्थ' जाल्लायाव खोलैदों नोंथांमोना जोंखौ दैमा फारनैथिंबो दैमा जों आइलेण्ड बायदि जायगायाव थानानै दं बर्थमान मोजां जाथाराखै